Kohimen kopara bayir hautrai Jisu Chris. Minta kasngi kabalang kareke ya kasngi burom jeng ke jingkala bamut jengu Paulus apostol. Perkembangan Paulus apostol ulong uwena ki apostol ubakarau namar ya ke rukam bau yalap ya ke kubar baba ya ke rukam bau ulap hikai ya ki banget ben im ya ke jengim Kristen ya ke rukam bau lato ya ke shiti sharai shabun ki balang hakaba ulayalap ban penhe pensan ya ki da ke jengi do belai but ngipule sepang u Paulus bakui ulang ubru ba Kumno omde ubru ba sunio Henry ulang ubru uba ishirhem ya ublay uba ishirhem ya kan niam ju but ulang ru uba stan namar niyasngo naka jimpule naka kam jagi apostol ulashang hapo ka jingyalam but ka jingi kai jongo Gamaliel but Gamaliel ulang uwe naki nongikai ubakarau ngilaban nong rabai ubala hikai shirhem yaki ju ban bat yaka Torah kalong ka jingikai but ka ketin ublay jongi ju bakindut la ban dia utrai but u Paulus bakuin ulayo jingikai na u Gamaliel kabamut ulajan ba but baru ke jingtip syapang ke niamju syapang ubale syapang ki hukum jung ubale badu lakwa ban buram ya ubale hadu kata-kata kano ke jingale persya ya kene ke jingikai kalang ka pop hakama jungu kino ki beri bahikai da kawai pat ke jingikai light no ye ke jingikai syapang ke niamju but syapang ubale jung ki Israel ulas ngausi hadu kata-kata but enda ulayos ngau bakalami kawai pat ke jingikai kabalong syapang Jisu Chris Nazareth ubalayap badu balami pat na kibayap kalapintut hadu kata-kata ya badulas tang barius ngau na kipo syakipor bakanyam Kristen kalas tang ban roy keleng bad ulas tang ban yusnoro don gi paraju kilas tang ban bod ya Jisu dakaba ino ya kanyam ju kane ka pen kusulai hadu kata-kata ya Paulus bakoi bad shua baulong Paulus ulong usol bad uladon kata ka jingit palat ya kanyam ju bad ularai ba lada umle eye hapadeng kane ke jinge kenyam ju kansa yap troin bad ularai ban penyap no bad lehbeiñ yaki Kristen ularai ban sedbendi yaki Kristen kenapa kinum pin priang shu ya kane ka kubor syapangu Jisu shua ba unyamad u Jisu ulayid ya ubale Henry shimla id ya Jisu Henry hakata galendi sa Damascus kajingim jongu kalakala bunsin haga jingim jongiro shua bangin yamad yaga jing shisha ngilong ki bryu badon ka jing sngotu kumwei pa bunsin kane ka jia haga jingim lese kabayade bat ki inga sem jongi lese kabayade bat ka jingtip shapangi parlok jongi lese kabayade bat ki himmen ki para jongi lese kabayade bat ki kimi ki pa jongi lese kabayade bat ki marjan marpa jongi ngila bandon ki jingsngotu bakala bonsin lese bun ki bryo ki shayalam bakala daga jing tarai suniyo ya ki weipa bonsin ka jing tarai suniyo ka kinreba haka jingade jongi bryo namar ke jingtarai siniyo kawan namar ke empat don ke jingtip bashisha bapura haga jingim chonki malla ke jingtarai siniyo kastang banmi namar ke empat wad ya ke jingtip ka bashisha
ne kimbat di yoru ya ke jimpen shai halor kano kapang habang impat don ga jimpen shai kabakuit kabashai kababinia kayalam bun sin yangi shaka jing sausi kayal kalaban yalam yangi ro shaka jimpen chot ya ke jingim chungi ve kalaban yalam yangi ro shaka jimpen ya briu but ke jingsha lehbeiñ ye ki way bon sin kane kalong ke jingshisha ladang ishim kano ke ying leseng ishim kano ke ri ba yale persha ye ka way pat ke ri ne kano ke kinkun ne jait ben riu ba yale persha da ka way pat ke jait ben riu baro ka wan namar bale ka don ka jinge ba bon jai ha ka jingem ka chunki namar bale kadon bon gi jing tarai suniu haga jingem ka chonki to ngidon kam ban snowto ba haba rung kano ka jingyale persha haga jingem chongi ka wan namar ba ngem patre ban penkoi ya kata ka jinge jongi penkoi ya kata ka jinglong chongi haga jingem ka chongi tenaga ta ka daw ko kimen ko para habangi puson shepanga jingkala ba mut jongu Paulus bakuin nideban snowtu ba kaneka jinge bar kalajia haga jingem jongu Paulus bakuin namar ba umpat donka jing snowtu bashai shapangu Jisu menre haga lindi Damascus ka jingem jongu kala markompong ka jingem jongu kala stangban yo ya ka jimpen shai na u Jisu hi don ki priki ong udang shong hau kulai badula kelon henry katinu beleka ong kane kalolonga shiteng sngi kalonga por duai jongiju u Paulus bakuin hagalinde Damascus haba poya ka shiteng sngi por ban duai ula sange ulang duai hakadaga por ka jimpen shai jongo bele kalawan hia nagataga daw hadin kane ngiyos ngo ulalong upamatla kibriu kila ra ya udakakti lam gom dakin jindala ong kibriu kila ra ya u halor kulai halor kentrai kibriu kila ra ya udakakti kabamut shimla shong hau kulai hakataga por baula ula yomat ya kaneka jingyo mat kerpang na utrai but enda u Jisu lawan ban pen pau kabu u Jisu lawan kumno ko Saulus bale me lehbeiñ yanga bun sin haga jingim jongiru ngi lehbeiñ yaw Jisu naka daw ngimpat id yaw Jisu ngi lehbeiñ yaw Jisu lese ngimpat tibha yaw Jisu ngimpat itu bah yaw Jisu ngimpat don jinge jan badu Jisu haba ngimpat don jinge jan badu Jisu ngi lesting yaw Jisu lese kumgi kinna lese ngim sautu balenga don kamban tuai balenga don kamban late mas balenga don kamban late plapo balenga don kamban ko ngoi ki kimi ki pa bale kawan na marwa ngimbat don jingedo Jisu kabban nang ro ya ka jingedo Jisu ha ka jingim chongi ngin stang ban kiar na ka pop ngin stang ban kiar na ka jingjaitu ngin stang ban kiar na ka jingdom ka jimbetari ki vai ngin stang ban kiar na baro jait ki jing siniu bale ngingo pa ka jing siniu na marwa ngimbat id yaw Jisu minda o Paulus bakoy ula yamad yaw Jisu ula yakando yaw Jisu badu leosngo ka sur na Jisu badi akata ka jing yosngo bat ka jing yamadu Jisu kala pen kala ka jingim ula sange banlong ubriu bale beini ki briu ubriu bale bein bat penyap yaki kerstan shaga jinglong bayada yaki kerstan bayalap yaw Jisu bakring yaki way shaw Jisu balong ka nong pen priang ya ka gospel shakiway ko himen ko para hagane ki Eucharist bakuy kad bang shimenda hagane ka mas bakuy ngidon kam bantuai bautrai un shimdi pura ya ka jingim jongi lese ngidon ru ha ka benta jonga jingim ka pelong yangi balesni yikiway lese ha ka tin ka telich lese ha ka perkat ka perdain jongi lese haka jingkwa jongi ngi bon sin nge lehbeiñ yaki way bad ngi don kamban ong Jisu
ngas ngautu bale ngas ngautolot minda bale ngale kumne minda namarba ngambat id yame yarap yanga ban I shirhem shushu yame kramba ngan kerla kabamot kramba ngallo ubabha kababha haga jingim changa ko himen ko para tungin duwai naga binda ka nega jinga haga nega yukirish bakui lemba ka jingkala bamut jongo Paulus apostol ay ba mangiru inangyo jinga bangin light naga jing tarais niyo bangin light naga jing dom jimbitar bangin light na baro jait ke jing siniyo kaba pintut yaga jingim jongi pintut yaga jingim jongi ve ba pinjat yaga suka sign jongi inga sem kaba yade bat ke jing yade jongi bat ke migi pa ki himen ki para ki lok ki marjan marpa baro ayu Jisu unang yalam yangi shaga jingkala kaba murchisha da kaba ai hangi yaga jing tip kaba pura Jisu be id karku kardo yangi pensulai yangi daga jingir shirhem yame kenapa nginom pindut yakiwe nginom penyap yakiwe daga tin ka terlit banginum lehbeiñ yakiwe banginum poi shaga jing tarais niu shapang kiwe kram ba ngilong shisha ke ba I yada bat sumare kiwe en yaro ya utrai Jisu Christ